Lange mi pinta un pintura pa' mostrar que mitad. Prima la tatere de mi mesmita tasa. Cristóbal no da algo suficiente le vaya. Si tari metro no dirá peinada mi lugar. Lange mi pinta un pintura pa' mostrar que mitad. Prima la tatere de mi mesmita tasa. Cristóbal no da algo suficiente le vaya. Si tari metro no dirá peinada mi lugar. No. Peinada mi lugar. No. A mí mostrar que mitad. No. Lo que me da great ku e momento e manager pro me no a juist que brabo. So beli ye ungene pora bisa basa okay maybe tem razão. Maybe actually me nota karot para me assim qualquer coisa para eti masando a de experiência. Essa com ene nanta traha de marketing e também como da paciência aí. Vem de cinema ne paku abo ela juist na um few approve a person aqui wrong. Me também tem que sine como no gosto na bisa mane. Was nik wat de keer nee moest hebben quite the opposite. Pero ko itong bong trait pating kung in general. Yeah. Tun tiki porta tingora ung ene jafo bisa tun sense of delusion pero di ko na te kere po hase ko aki ito. Like ku apasi di kiko. Yeah. Pero pa abot as na confianza ku sa akin mi kesa akin de baype. Uiteindelijk balogre toch tambi. Yes. Yes, helemaal mee eens. En is zei dat lo que me da bisa palabra na un porting asina tanto influencia riba un persona dus you know, be careful como te comunica também com persona. Ora bodo no persona feedback também. Com de qual maneira bota besta agradecer e ajuda e inspirar a persona e. Ano me quer a palavra na ko manager a usa de banda é 50-50, 50% ku ta hopi individualistis que ta pensa okay, I'm choosing me, choosing my team, pero die outra banda porta é motivational também. Van okay, if you don't think you got it, yeah, okay, let's see. Ja. Dus ja, dat is wat voor mij. En als school die mira een ladder, een laatste part die oké, I'm gonna show you. So be a dancer. Yeah. No, dope. Una coisa também que base de momento é para pouco visibility tá começar YouTube channel. Yes. En assim é também uma maneira com uma de diretor ng Amirami. O hora que o COVID a kick in, que nós tour tava ta sinta na casa. Então nós tour ta come mas tanto nós também da wax series, but a binge watch was a thing back then. Wax tour series tre outro me di no, I'm not. I'm going to invest in myself. Então esse tava da net después con mi manager Abisami Isaki and me di okay I've also got LinkedIn, I'm online pero toch me falta algo de you know YouTube dus mas start a YouTube a mi haya e creatividade back ding me mes mas nem me tá feliz mas me tava feliz de mi trabalho momento at all. Dus eigenlijk wordt het trabajando duro, je wordt er niet voor beloond. Dus sei taba da hasi algo com mi espírito. Dus pensei me di okay, me tenho bij find different avenues para sine, you know, uplift myself. And they say taba da arte, sei taba da create content. And content creation became one of the things that helped me to survive COVID and survive the job that I wasn't happy with at that moment. Got you. Yeah. Dus sei taba da mi YouTube channel Biubu. Esta live ainda? Esta live esta ainda, live sim. Yes. Maybe I gotta get back to... But tem que revamp a trobe aqui. Sim. Assim long form. So aqui basta sino mais tanto short form content. Sim. Eu aqui vooral riba, makomisa mas tanto riba TikTok. Doe na tips nan tame over die LinkedIn. Show ko mitin yama buladen ko LinkedIn. Dus yun mi da cada vez mi da tra un video pa mi turene buladen ko LinkedIn pa nan sinya ko importante ta pa visibilidade online. Dus ja, pero YouTube, maybe I gotta go back to that, Angel. Okay. As a biased YouTube person, I say yes, you should. I got you, girl. Someday. Kita a few tips que botem que eu ia share para uso de LinkedIn. Porque a mim, bijvoorbeeld, para mim miss, I hated LinkedIn. That's annoying. Why do you hate it? Because was an tour to fake on there. Assim na me tá pensando. An tour to fake on there like. Tell me how you really feel. No, assim na me tá like you're not this person. Yeah. Me conhece você, me tá pensando as in ainda não conta para specifically. Take it Como personally. você nota assim aqui, like não é interessante. Yeah. Like stop. Pero me tá mira value sim. Pero aqui com ChatGPT também, me tá mira em ChatGPT as post passa também como também, okay. Me tá comande, pero você at least just tá bom aqui, pero as um professional in the field, as um ene kuta tuna advice and to tips ribe sei, kita a few things ku hene me sa hore kune ora na post ribe LinkedIn. Pero me que reagir riba lo que bo abisa over the fakeness, I agree. Die hobby fakeness, pero so hene kumi akada to palasto kumi awak ng post dia prometa ba tabisa
There are 3 reasons why I think it's extremely helpful to do 1, 2, 3. And then makana to pede bisami, hey, Sean, contato, kota bongo. Mina mane, pare manera ko matapapiano talk ko like that. That's not how you talk at Sim. all. So let's make it real. And we say Ami como trainer op het gebied van LinkedIn. Ami, dat is het doorheen. Just als je taalfouten erin hebt, het is oké. Het is nu juist fijn om imperfecties te zien, het ding LinkedIn. Het is oké om ook storytelling erin te hebben. Dus no gis mane oké, what I got out of it, pero konda doorheen tambe over die bo passion nang tambe. Aunque ko hopi hene tabe sa twist et tambe bisa mane si meeting e passion aki anto pesemi abira doctor. And it's like, please people. E format nanto pa opi parecido na ko e sector ku e profession ta cambio opi biading e test. See. So for me, okay, imperfections are okay. So please implement imperfections. Edi dos step ko lomi do na hene tambe ku connect ku hene. Dus no follow so, pero tambe connect. Obi bia wora ki riba LinkedIn nanta click riba follow, no ta Instagram ku no sta follow outro. But so kita pasa, it's a one way. Follow ta G's ku persona ta aware ko bota base ta follow na, pero basta no po comunicar com outro. The DM doesn't open. Dus si bo connect ke persona, e ora so basta por comunicar com outro via the DM. And that's how you actually build real relationships via the DM. Agora, LinkedIn da meta gratis, que pode importar 20 para 25 en eso, que por manda mensaje pe. Dus si, pode usar e 25 nang e para manda mensaje personal para persona, maneira recruiter ou investor. Pero se tu persona que tava da demo class, just, connect, não lo accept. E bota yung batin ko connect ko yan ko echt bota buscando of bota mira portanto samenwerking ko ne of mensen connect ko gewoon madal din natin di ba kaya misal kilasi na mi connect ko ne. Essa é uma boa pergunta. Tem 2 partes. Para mim da connect cultura hene com me acero conhecer com of cultura enta que tá interessada em ami. Dus mo mandar me request, me da connect com me sora. Você sei para ami tá inkling, esse tá bisami, okay, you're interested in what I do, so ik ga hoppen, ik ga dan een gesprek met jou voeren. Pero si pa abo porta bota buscando bogolta para ganhar oportunidade de trabalho. Anto boke cresce mas tanto de organização eu lo mi tanto que mais strategic e quem me ta accept pa sombra LinkedIn também mostra e prome porta 20 gente na prome bo content. Anto if those 20 people like your content, then it's going to, push it further. Dus eu boke make sure que e prome 20 gente na também wake the people you need in an ding organization who need to see it. So then I would be strategic with who you want to be a follower or a connection di ba LinkedIn. Does that answer your question? Sí, so mi ba makinami ko mi ba connect ko to mi kolega na wak di trabaho, pero I also see you at work. Like kita rason di connect ko ba iba ng tame. Sita ko basta ba mira yung regelmaat. Basta kita basta na de mesong field, basta na de mesong oficina na mo di bisa. No ta mira waarde de ngasi ko paku ese. Bosa si mi sa papi mi a mí ta comprende que porque but I think a value ta being mas tanto ora undi bosan bay. Paso yori bosa no solamente bo conocer de un specific field, pero nanta also corda quem bota. So at any point na mane so é persona que vai aqui na ou não what she's up to. Oh shoot, esta gente aqui então who knows atrobe bosan but add value to each other while not being in the same space. So I think there's value in that, see. Pero botas natin and to add to it, me que é importante também toch para connect com o colega não para bota você anda trabalhando só no momento você anda papiando over the professional development na sa que bo ambition na que bo goal ta que bo que vai hasi e minha você não tinha conversação na miss ando se bo express esse riba de LinkedIn então porta nang si saco e manager de outro afdeling tá buscando gente ore dat zal je wel kunnen helpen. Dus a me que era que tu wo por mira demo organização por ajudar a chegar na bo career goal, especially if you have that goal. Mika parei na rato sa bata bisa ko da bom para dançar aqui ko turba da beza kunen da bata mire ba LinkedIn. Porque é parte negativo de sei. Mas mitas que viria mi LinkedIn, mita trabajando bijvoorbeeld. Mita trabajando mi podcast da kiki ko successful da mita ko opdracht aki saki. Next bit ba ko trabaho. Next bit ba ko trabaho. Ado ngeen mi bisa mamira basi kio. Ande ko i-bite ba in the ass bijvoorbeeld. Kung abo to mire sei kiko ta length
Kubo compartilhar algo di LinkedIn of not, di ko bata si banda di trabaho of di trabaho miss. A mí te quiere, it's a choice. Quanto di bom mês, pota, ang dispensa tu rende comida usa a palavra na inglês, Right. pero essa palavra que tinha me mente. Podcast aqui? kita é um kuya ko quase. Na vale, no se sentan ba TikTok that they don't even care They anymore. don't, that's The They're like, oh, it's what it is. Namin acceptar ka. Yeah, it's okay, yo. I'm trying for dear life. Just get with it. See? It's fine. Que me te quero avisar, sim. Dus é um choice quanto de bom mês você mostra. Yes, there are people who ta share demais, that's their choice. Pero a mim ta hope strategic de qual parte de bom mês bota mostra. Então, sei para a mim ta personal branding as a strategy. Dus sim, me ta mostra como tem paixão, sim, me ta mostra que cultura me tá fazendo, pero não me tá mostrando agora me tá de mi pijama tá chorando na casa, ora oferta com manda com nabisa no, of ku ora ku me tá verkoop. Dat ik kies ervoor om dat allemaal niet te laten zien. And you're not going to choose the things that are going to bite you in the bottom. Dus per se a mim te ajuda gente hope para assim não por sa que é 5 things, me 5 pillars, como por papel over die je, por ajudar me so, ku not bij bite me in the butt. Dus that's how I see it. See, a mí, ik wil een bom I pergunta. want to add to it later too. No, but bisa abo. No, a mí, ta compreender que kan jalke man, 'cause that's a very valid question. I think a mí, se me para minha experiência, a mí no hay ever traun camina to share anything about LinkedIn about where I work or what I do. I've only shared the other things that I'm actually interested in. Or met na Albertijn, me not dat share. Dit is hoe je de beste manier kan vakken vullen. I've never done that before. Yeah. Or that ding, anti-money laundering. I've never said this is how you catch someone that's laundering money. I've never done that. Yeah, Pero got I've you. always posted about podcasting, production, que kona Yes. Anto, bayendo back na lo, que babisa na kumisamendo di tabo mes, anto tabo authentic self. I think that really goes a long way. So, kami na mabaitra, and I've said this on this podcast before, they knew from the jump, I'm not here for all of this rah-rah. I'm here, this is kung kita tussenstap pa yung pwede kami na may kabay. Yes. Anto, bayendo back na, oto ko babisa, nansa, ku, ese ito lo kamita, mita authentic about that, but on the other hand, bota tra duro. Anto, bota make sure ku, bo value ta scene. Dus, hasta si, bosang mirami post ko yung podcast, so, si mi trabaho ta wara si bong, there's nothing you can say. Exactly. There's nothing you can say. But keep it rey kami offer ba je? Yeah. Whoop-de-doo. Kung mina post about crypto, anto, whatever. No, Yeah. it is what it is. And You I see my fully work. agree. Pasumra pa ami tami ora kung mitaba ta trana del, mi ako misa ko a YouTube channel trana na del. Ora kung nasiya back for the COVID, I was still doing the YouTube channel, filming myself, working in the office. Sí. Mitaba na ting Word of Wednesday, filming with my colleagues in the office, doen na tips. En op een gegeven moment, bodahaya si ko hen en dan bisawa van, ben je eigenlijk wel aan het werk? Sí. Wat ben je allemaal aan het doen? Pero ora ko bomira e resultado de event que acaba de organizar, que é meu event que estava assim. Que depois também nós tem strategy wise, social media strategy, meu social media strategy que nós estava assim. But mira results. Anto, ba di ko sira boboka? Exactly. Ba di ko kita, mind your business. Exactly. So I really truly believe that yes, you can talk about your passions and all of that, but it also has to be you also have to do the work. Então, por dia se você trabalha bom com yun, não pode nada oferecer. Pero toch me que being back riba é parte de what's the downside of sharing yourself? But so toevallig. I know where this is going. See. Yes. So toevallig, malanda, mi mama com mi tata landa, mi doce madrugada, ta bel mi app mi, o que tá passando? Naman na click pa mi di Facebook, mi ta click riba che, mi ta mira, mi cara, kuda bisa, see, I have been in financial instability. My name is Sophia. And anyway, hinter, no mi bisa comes, pero na usa mi cara trobe. Got it. We just got fresh new content. Exactly. Nang uhende ako usa mi cara, o di undi mi entrevista nang kumasi ko extra, andore na ako mi lip nang na akambia, kung mi wow nang kasi nang, anto hinga na mes palabra na je pa bende algo di, Scam, sí. Scam. And in my mind, I was like, what in the world is this? Why would they do this to me? Like, Yep. Because nós temos data and the footage tipo. This it's very easy to do that. Exactly. Sí. And the same dapat na pensa também, mi ta persona ko tabi sa turende.
si boke pata mais visível. Se bote um goal para mês, boke mais cliente, boke bo promoção, para mês está mais visível. Andore a mim que tá visível a walkie, não tá usa mi cara. You got likeliness. Exactly. So, me tocar uma pista Joim di também, but that also means you made it. See, you made it. Well, kinda. Ik weet het, scary. It's Mas so in video, ora mostra nose, legit, me porta mane, okay, aí para mira com a AI. Yes. Pero un ene com nossa, tá pensa, oh, tá que passa snati, tá que passa Precis. financial problems e tinha Precis. Pero você aqui tá Que passa, ecos Sofia? tremendo. Sofia. Sim. Ecos que tá great, toch? Tá com hope hene amandami e video bisami. Snati. Misake saki nota abo. And the reason they were able to do that, tapa sombra na admirami, nan sake mita como persona, nan sake ko mita para pe, nan sake mita kere denche, ku ekos e na mira me sora, aunque kuta um tige difícil para mira ku hene ku no conocemi. It's not my messaging. I would never. I was about to fake in the funker by LinkedIn. That could have been a seamless transition. That. And also, if I wasn't visible at all, if that was the only form of content you would have seen me, And that's you. But Sofia all the You're sudden. Sophia now. that's what I mean. Yeah. But now I've got proof of how I really am. And they say that a baggage pa sinene po pensa, okay, bong no, this is not our girl. Sim, Sí, sim. This, Gotcha. yeah. Porque não Gotcha, podemos gotcha, pensar, gotcha. mané, ok, tenho que tomar certo steps para protect me mesmo também, digitally. I don't think like digital protection, especially for creators, it's not really there yet. There is no way pa pone riba mi cara Snate, content created by Snate. Kung pone man that wouldn't work. So I think for content creators, we're not protected yet when it comes to content creation. En ja, dat vind ik echt super jammer. Dus ja, I wouldn't know how to protect myself. Pero ora ko mi pensa back mi dita I'm not gonna let people break my soul. I pensa, hey, mi no te bay crea nada más. Paso pa un minuto, ma pense. Kung mi di, sinampo husa isa, kiko ta real a walkie. Sí. Paso mi mesta scroll die pa TikTok a walkie. Kung mi dat man oh leuk, zo'n katje. Springt daar overheen. Dus mi da wat comments, mi da, schat, dat is AI. Mi da man what? They got you too, What see? is Yeah. real? I don't know what's real anymore. And that Sí. makes it fearful to me for hene nang ko ta invest nan tempo ko turcos ko nan hasi pa crea contenido bonito assim aqui putting other people stealing it. But I thought, okay, I'm not gonna think in fears. I'm gonna continue to think in opportunities and to sige bye be. So that's what I'm doing. I think that Don't would be break a my good soul. business. Right? From when they create cyber footprint protection That. type thing, the creators. Let's work on that. I think blockchain could they help with that, but that's a different Season conversation. See? Another podcast. That's a different podcast, but see. Okay, so batra 8 ay na del, babay for the IT to marketing, but at some point, ba make a step toch di, basagi ko naman the best me own thing. So tell us a bit about how that process went. Yes, okay. Dus mi tava trabajando duro pa un promotion a trove Nadal. Ando mi ta kera bay mas tanto in branding. Unfortunately, branding ta alu ko ta wora sin Amerika. Dus we mensen ta eigenlijk we mensen na Amerika pa sinebo porta ding e team A. Branding die del book, man. Branding di daw. Okay. Sim. Dus na een moment mi di, okay, maybe I need to do something different. Pero después un recruiter mirami en toma pone ta miriba LinkedIn, hey, I'm looking actually for an opportunity. En toma pone riba LinkedIn just for recruiters. Kwal ta meta handig, un bong tip. And then na un recruiter mira ku mita interesa as a brand strategist pa si Chris. Dus ore mi hindi ting conversation na recruiter, nos mabay ni kompanya. I was like, okay, this seems like a good company to leave Dell for and to bij trana e kompanya e. Dus mi atuma ontslag, cried for like 2 days. En to echt toen rin ko ta enang tabat mi familia, dus pa ami tabat a basa difícil pa por kita. Makita for die Dell bij trana e organisasyon e makana drenta mi ta enang 1 hora. And I'm like, because I made the biggest wrong mistake in my yeah. life. What am I going to do now? And mi di mi no po by Dell back because that's embarrassing. And the dos mi di, yeah,
que como tu vai figure it out, que me vai hasi agora aqui. Então, eu era na momento como estava na organização, me arranha chamada, dus me tinha simang na maquera rato, me deu simang enang, então me arranha chamada de ex-colega de Dell. Então, digo me snate, me claro que vai doen LinkedIn training para nós enang. Lobo te interessava doen LinkedIn training, camina me trabalho aqui, trabalho no outro caminho. Me di, yeah, sure, why not? Dus eu digo me snake, oké, única coisa que me mester é KVK-nummer. Ik heb alle informatie nodig van jouw bedrijf. I didn't have a business. Dus dat hebben we met zo'n zintai dan de dingen officina camina met de suppositra. Dat hebben we te busca liëri bij KVK. Kom je te schrijf in Kamer van Koophandel. En deur maar bij, maar ga je een afspraak met Sora, maar inscribi, maar trami, offerta, manda panang. Den 2 minuten nabi sami akkoord. Met die chips. I was too cheap. Mensen dat zien. Ik gooi dat duro. Oh my God. Oh shit, matirong ko din Lyra na shit, I should have 20% higher. Esse me ando me dit lo que me pidi ta hope ik ha pa siya ami yega di do na un workshop ainda assim aqui turbia como tava internally ku externally for free because it was part of my job. Anto pero me di wait a minute, I've got a 4-digit number here kumi apuntra and you said yes. Era me di Okay. Good to know. Pero me di, okay, I gotta fix it. Paso me di sales background. Dus eu me escrevi book também, que é career journal. And me di ko nang cada persona que tem workshop, mester ting book também, career journal. I'm stealing that. See. I'm definitely doing that. There you go. En door Nandi kom je, ja, geen probleem, is goed. Die kopen we er ook bij. I love those clients. Yes, we love clients. Yes. And but again, maybe I was too cheap that the books were like an add-on. Kon dan afford in een budget. Maar goed, ik dacht heel mooi om mee te beginnen. Dus I had that project. Pero in mesmo dia kom je abisa sina e proyecto aqui, maybe even 5 minutes before, maar bij zeker is CEO, camina mitaba tata. Maar dit wordt hem niet. Ik ben echt niet blij hier. Er zijn ook afspraken die we hebben gemaakt. We staan no accompli kune. Denk mi rol tambe. Is vera no tabata loke mi afverwacht at all. Okay, what are we gonna do? Well, if you want to spread your wings and bye go for it. Dus yore ela ayudami ko asine mi por akita, yore mi por haya mi UWV tambe erbij. Kom por haya candidato die sang também para par de luna, para 6 luna of so, mi por haya sang na banda para comi mes negócio. Dus that was my startup money, but did I have a plan? Mi tava da sa precis que mi serviço nanta nothing mi tava da sa. Única coisa que mi tava da sa mi dating proyecto que mi abende, que tava da net 12 mang después. Other than that, I had nothing. And me di, okay, bong, now I gotta figure it out. So the first thing I did was tell everyone on LinkedIn. Makrein terong video explaining, y'all, I started for myself. Si wada interesado in tra kung midong workshop. That's the only thing I knew I was gonna do. LinkedIn workshop, personal branding workshops. And doon hina na ako misamandami DMs. And awaki mita hayando hopi kliyente ka ba via die LinkedIn, which is amazing. And dus ja, for mij, it was just a jump that happened surprisingly. Eigenlijk mi no plan niya at all. But I don't regret it. Mi topi contento ko mi asiele ko waki mi ako mi sa mi mes negosyo. Dus waki masigi by den workshops, den trainings, one-on-one. En dan waki mi ta presenta tambe. Dus pa hopi evento dan tambe mi yung agent waki tambe ko ta representami. Anto e persona nang ta haya oportunidad dan pami por papia of ta den studio of un evento grande. Tambe como speaker mi ta haya tambe oportunidad dan papia over die tulo que mi ta contando was na word aqui and which is dope, you know, ku algo que mi no mira pa mi mes at all ta lo ta pasando. Kiko ta biggest client of biggest opportunity kubo haya via LinkedIn. Mi te quiere oportunidad como haya más grande mi oportunidad con policía ahora que como acaba de hacer recent sí ese ta undi es nang más grande como haya con dos diferentes proyectos workshops con nos te hacer and después também se dos na que if they love it também tem hobby mais que portar cada luna também tem também que também bem
Dus ja, fingers crossed. Kuso costa vai ponga to ku sei po vai ayuda tambe de mi negócio pa por crescer mais tanto, but yeah, sei tava um DM kumi ahaya tambe di persona kumi atra kune een paar aya pro me ko bisami. Hey Snati, wat gaaf wat je allemaal doet. Daarmee die kunnen ja, dankjewel. En ja, wat heb je allemaal op LinkedIn al gezien van wat ik allemaal doe? Ze zei ja, die workshops die je doet. Maar wat doe je dan precies? Kan je daar meer over vertellen? Ik zeg ja hoor, ik heb hier mijn website. Maar laten we zelf even gewoon bellen, zodat je meer kan horen wat ik doe. Ding ik call, when I have you in a call, I'm like, I'm gonna seal the deal in that call. Yeah. En de eure eenang die, dit is, ik word er zo enthousiast van, dit hebben wij nodig. Let's do it. Dus eenang mi, seal the deal. And now we're here. Hindi ka latra ko na kita connected with. Ungene que ele traga com Sì, como me sabe worry. Sim. Di Kiko? Di connect ko hindi ko latra ko na. Ah, sim. Yes. Yeah, okay, Mire. compreendemos. Sim, Sim, vou full for real. circle back Yes. a little bit. Yeah, Hey. okay. Yes. Não compreendemos. Clock it. Hey, stay woke na. Stay woke na. Okay, dope. Tem certo fears que também nilante toch ao aqui que bota fully freelance. Oh, seguro. Sowieso, ora ko bota trari bo mes bonosa quanto bot vai hanya cada luna. Real. You know, like there's no consistent income yet, Sure. which I'm trying to work on. And I say that look at me the sinti falta di che hobby ora ko mi taba da mi 9 to 5. Mi taba da tra un team grandi tambe. We all had that one goal that we were working at. I am everybody. Dolo, Yes. sim, mas também gasto tu coisa. The God. marketing, but the sales, but the administratie, but See. the everything. See. Começamento de lista então, sim. Na comisamento. Yeah. And amida awaki da midi dos aya. And they say the first 3 years it's going to be hard. It's you all by yourself. Ando mi da sintie den tour parte de mi curva. Mi da sinti como ne un extra crack de mi lomba ora mi lanta. Drumi un Extra tiki mas steps, lat. sim. Si, pasomba, usa un tiki mas concealer. Pasomba, ja, bota cansa, pero botingo sige. Bosaku, eigenlijk cada beta yes and. There's almost no rest for me, pa me. Ding eluna na aki pa, so I want to get everything in because everyone is excited about what I do right now. And pa so awaki mida ding mi momentum. I can't sleep. Sim. Dus pese antere body miedo tame ko okay, in 3 months do I still have a momentum? Are clients still coming? Would they still be interested? So yes, if fears nang ta kera drenta ding, pero unkos tame ko mikabisa hopiene tame ku ora ku nang kumisa pa na mes kung nanti miedo di buyback ever ding nang 9 to 5. Kung ito man yung embarrassment si wa buyback mo 9 to 5 kung ba a give up di ba bo negosyo. Ano mitahaya ko no singo debunk a theory A ku no mita kere ta bonita ko por ase nang anto ku awaki botinha sina tanto experiência ko por implementar esse de outro negócio pa negócio A por crescer anto pa awo po break pa bom mês rato, which is all good. And yes, maybe in 3 years si bomi rami de negócio, girl, root for me because Sí, yes, like- I am happy there. Mas kung mi dapat happy de mi negócio agora aqui. So yeah, so negociante nang I get the stress. It's there, but you know, we got each other. Sim. Me também vai tirar vídeo at some point. Hey, my quit job. Yes, you do. I've been working, pero I gotta do that. Yeah. Me dá compreender o também é parte de maneira, okay, aqui com o momento, mas tu uma oportunidade, pero com Intensive? No, intentional. Intentional? Ku kiko si buta tuma kiko no, but so waki bo patuma tuko, it doesn't make sense pa patuma tukos. Yes, yes. Mi de kere demi prome aya mi abisa sina turkos. Dus letterlijk turkos ko taba da bing ado enang makumisaya sa kiko mi tanya leuk, kiko mi no tanya leuk. Que tipo de cliente mi no que trakune, ando que tipo de cliente Say what I si. learned the hard way. Oh my Sí. God. Qua tipo de cliente paga, qua no. Like all of that. Botasinha. And so now I figured out like professionals are the people that I want to be working with. Dus hinenang ku turene ku tatra eigenlijk. Dus cada persona ku tatra tem ambição para na mes. Ando nang que cresce, nang que promoção of nang que mais cliente. Ando visibilidade me pode ajudar nang kunang. Kune. Pero ne outro banda tambe, mita hene ku para on stage, mita presenter, mita speaker. Ando eigenlijk wat voeg toe kos tambe. Laatste hene abisami tambe, pero stati bota si tanto kos. Bota na training, bota si workshops, bota presentar. Pero in the end, all that I do is storytelling. I help people tell their stories and I tell my own stories on stage. That's what I do. Dat is mijn rode draad.
En dat is heel vaak een valkuil met die differente hene kutahasi hopi differente kos. Ku not in een rode draad ku hene por haaien dan back ding je. Dus ja, weet je, zeker als een entrepreneur, met elkaar misschien op punten, maar ik wil het wel even zeggen. Zeker als een entrepreneur, wanneer je ja zegt tegen alles en op een gegeven moment wordt ripara, kubo akumisa, bira, a sort of Kiki Palmer, I'm a great fan of. You're doing so much. Remember what's in the middle. Like, what are you doing it for? Yeah. So Remember a core business, remember a main goal. remember the main goal en de rode draad. Ja, precies. Dus ja, that's how I would do it. And that's how I say yes to things that are aligned to that core business of mine, which is storytelling. If it's not storytelling, then I'm not doing it. Is eigenlijk een onderdeel die een program ko bij hasi ko Siguro. hobi ng of young professionals ng ko bij volgbaar program o waki was friend program. Sí, dus ese nos de traun to riba storytelling hopi bia tin diferente gente emotivo kunang nota haya nung promotion tapos so one they're not playing the game que men kubo nota para bonos ayega di punta pa feedback kaba di bo manager of een 360 feedback di tour hende bandi bo pa comprender ken bota como persona hoe kom je over hoe kan ik dat aanpassen zodat mensen wel de goede kant van mij kunnen zien. Tampoco portabo no un plan pa bo mes ahina kiko that next step is but figuring it out, but you do know I want to make more money because life is becoming expensive. But I want to make more money, pero kada ben mi papje over die promotion kada ben nee, we hebben geen budget op dit moment. Dat gaat niet gebeuren. They do have it. They truly do have it. De temporada die COVID, ahina mi por ahanya een salarisverhoging. Dus het is nog steeds mogelijk wanneer ze zeggen dat er geen budgetten zijn. Het gaat erom ook hoe jij het aan het communiceren bent. En daar help ik mensen bij pas in nampo crece. En de tour conversation not in nieuw sollicitatiegesprek aan me jegen die haast ik kom je no ahaya et trabo. Flex on. Oh yeah, I mean, but no, it's true. It's true. I mean, I don't want to be cocky, but yes, it's say that a beauty of like being able to convey your messaging in a way that gets you that end goal. That's what I do, and that's what I help people with. Kiko wat een nota ding nos cultura ko apone tame ko bo asinti e pressão por ta calling tame pa por hasi saki foral pa young professionals nan di Caribe. Sí, tem duas coisas que a Dunami é inspiração para focus riba hene nan di Caribe. E prometava ta ora comi a scroll riba TikTok and ma mira Yuri Corsal bisa ku Caribe ja luna ora mi llega trabajo nanda puntrami. Ja, maar wat heb je dan gedaan in het weekend? En wat ga je dan vandaag doen? En heb je kinderen? En heb je dit? Heb je dat? En de persona de TikTok die I can't say hende. En hij dat punta. Met bisa na nada. En toen dacht ik, oké, funny, I love this. Pero yo no momento me pensé también, oké, die prome, bota feliz na bota trabajo, camina bota. Die dos, you're not playing the game. Like, si boting ambition, si boke mas pa bomes, hene nang bomes terdi nang. But so those people are going to be your advocates. Advocates na ta hene nang ku ora hende bisa, nós buscando hende para proyecto aqui. En de portabo vaya mas zijn para proyecto na lo mencionabo nome pa so na mira. En wat belangrijker is, ze willen het liefst met mensen werken waarmee het gezellig is. Of die ze begrijpen, waar ze meer over weten. En dus wat será, cada be, bonda bij borrel. Bonda bij seroconasi, bonda die netwerkgesprekken, bonda die koffiemomenten op kantoor. Pa seroconasi kumas en pa nang sama stand over die abo. And again, bo mes pasko we kiko bota share, hè? You don't have to tell everything. You could choose maybe a few stories that you would like to tell, and they say that's suficiente. Basta bojis do na ng algo. Nada más algo para mantener energy. Basta na mesa sa quem botar como persona pa nang ting gana di queda tra junto kubo. You know? So Facts. that's what I find extremely important ku abisam, hey, hopi biami da tende, hopi hende di Caribe tabisa essay ku, you know, I'm keeping things to the chest. And there kumita pensa, okay, I want to work with you and figure out how we can get you somewhere where you do feel validated and happy. Yeah. En dan die dos pari tabata ora comida tinha entrevista com het Caribisch netwerk.
kunang puntrami também over die henen aan die Caribe, kiko tu nos tahasi diferente, en door enami di nee, I gotta do something for our people. Door maya dos bij mensaje academy spirit and the signs were there. Me di okay, I gotta create this program together. En dus ik de programa, pero ito ba crece más y más y más. En dus ik promete que nos está ciele. Dus yeah, I just want to see how people feel about it, what they like about it, get all the feedback that I need, and then to make it, such a big program that everyone wants to come. Kiko en het ingoasi panang sign up anto Kiko nampo verwacht die program. Dus inhoudelijk. Sí. Dus si bota interessado nesse, vou pôr aqui mi LinkedIn, anto bota mira mi featured, e promê link e não vou criar je, anto eu bota click, anto fill in e formulário e para por haya turcos, and then you're in, and eu me lagabo sa Kiko ta in next step. Depois Kiko e in houta 6 semanas largo nós trabalha nós tem nós tra junto 4 bia nós ta topa online. Bia na final nós tem big event com nós tulta bem junto camina bota bem mostra bom mês também tem projeto que bota trari budget também a base banda de sei também bota bem haya também mentor gente também que também check in que bota tra of den Caribe of que tra aqui na Holanda. Cada session também nós tra 1 hora para 2 horas largo. Cada pessoa também haya na moment to ask questions, think in how também over die visibilidade como a papi over die your promotion plan que trai budget. Pero para a mim é importante, lo que me não gusta é huiswerk. Op je bent training en dan oh dit zijn de tips en tricks, ga er maar aan werken en dan zal het voor je werken. En de manier no, you gotta do it that moment. Pas en apaga. E atuma su tempo para ding e training so I want them to do it in that moment. Dus ding e training in momento bota habiendo bo laptop, bota bezig dat bij LinkedIn, bota trari bo workbook kumita do nabo. So all of that is happening during the sessions. Ku después a session bota feliz ka ba ku bo relax. Basi bo outra coisa because we're all busy. Dit is basically time zat een training. Yes. Practicing junto que professional eu rei time para immediate feedback. Yes. Exactly. Casa do sempre maneira, mas troca qualquer minha casa qualquer mais. Exatamente. Plus nós temos WhatsApp gesprekken, dus nós temos WhatsApp group. Dus durante die 6 semanas, we pondra turcos que se bote conversação com o manager, bote pergunta van oké, ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Dan kunnen we gesprekken met elkaar voeren of je kan me 1 op 1 ook een vraag stellen. Zo ziet het programma eruit. Oké. Snati, thank you. Yay! Para tempo sowieso para contar nos mais de boa história para compartilhar com a bota para ajudar nos young professionals de Caribe também para por excel de na carreira e também de na personal branding, de na visibility e de para LinkedIn também. Nos que close off com cantiga que eu aqui nos playlists, já não cara com nos playlists tem link na bio para banhar tudo que não consegue tocar. Tem on brand. Não sei se é like assim pitch também. I think ela pitch is like 15 times at this point. Okay. So write out the episode com cantiga. That's what it's like. Me di mag divisa algo para kung Sí, claro. Di promemi que ya vamos nang danki pa donami oportunidade para por papi kinang. Ando me que bisa atrobe shonang e maneira com Anshel com Joim com e team com ting sinta kinang ta reglando turcos. This is next level. For the briefing ko bota haya com e check-in moment prome com e timing ko bome sete. It's just next level. Pa e photo shoot e photographers ko te amazing, echt, me da ya que me fel tremendo con gente nandi Caribe tá destacando y haciendo tremendo. Dus si bueno, também está follow on brand, but também está watching video aqui, you better follow right now. So, thank you. Snati, dank je voor tempo. Thank you for coming all the way over here. Dank je voor drop hopi jamspin pa nos mes en total pa nos oyente y televidente nang. Nos appreciate it. Basanting het oportunidade de wak ding description aqui. Tu recosan di Snati taki din go check her out on LinkedIn, su website, su program. And thank you. Anshel, thank you batame. Thank you, Dream. We'll see you in the next episode. Gotta like, comment, subscribe. No queda waxing, subscribe. Thank you. Bye.